ngiye kubaha ubuhamya iminota nk'ibiri gusa, sibyo? Iwacu papa na mama babanye amuteruye, yaramucikije. Gucikiza murabyumva? Yaramucikije, hanyuma amucikije amukura mu majyepfo amujyana mu majyaruguru. Ico gihe mama yari afite imyaka 13. Ashikira mu muryango wa papa, bari bakenye bongeye bakenye. Mama ashikira gucingero ku myaka 13. Papa yari umuntu w'umuresponsable uraho udafite canezwe icyo yitayeho. Hanyuma mama yarakubiswe kubera gutinda kubyara. Yamaze imyaka 5 yose atarabyara. Umva ku myaka 13 kubyara byari bigoye. Mama yarakubiswe, ngene nakuze mbona mama bamukubita umuganda w'inkoni. Akamara nk'amezi 3 yaravunitse amaboko n'amaguru. Nyuma y'imyaka 5 yarasamye, avira kunda amezi 9. Mwese hano murakuze. Avira kunda amezi 9. Yajyaga kwivuza ku birometero 45. Abazi mu Kayanza Gahombo, yajyaga kwivuza i Gatara, navukiye Gahombo. Hanyuma ababikira bahari baramubwira ngo ni grossesse imaginaire, nta mwana ari mu nda, kuko bareba ukuntu asenya bakabona nta hantu umwana ari. Inkuru yitira kwira ku musozi ko ari umuntu atwaye inda y'ibitekerezo, inda y'icuka y'igipfungu, nta mwana ari mu nda. Papa, mama wanjye na nyogokuru byara papa ntabwo bashobora gusuhuzanya mu ntoke. Papa yari afite bashiki be 5, ariko nyene byari bibi. Hageze kubyara nyuma ya nk'amezi 6 ibyo gusenya bikomeje, ajya kwa muganga, uruzi ruramutwara. Ubwo ntiyari afite umuherekeza, birumvikana. Yarohowe n'umugabo witwa Ndikumako uragiye inka. Hanyuma hageze kubyara, ababyeyi baramuherekeza, rutari urukundo, bagiye kureba ukuntu igipfungu bagitumurira mu kabana. Arangije abyara umuhungu mwiza ari we ngewe. Nyogokuru kuko atashaka ko papa bana na mama, aravuga ngo uyu mwana ni ikinyendaro, umuhungu wanjye ntabyara. Nakuze mu muryango nitwa ikinyendaro, narakubiswe n'izindi zo gutahana. Naciye mu bibazo biremereye cyane, nta n'umuntu mubyitayeho kuko nyene ni ikinyendaro. Nyuma yanjye barabyaye abana benshi. Hanyuma ntangira kuruhana na mama, duca inshuro dushaka uko abana ba. Urabona ko abagabo ngo bazi gukora ikintu kimwe ngo kikarangira bagafata ikintu, kuko ubwonko bwacu bureme. Ariko ngewe nabyuka guhinga saa 11, saa moya nkajya mu ishure, saa 5 nkahita njya kuragira ihene, nkaziragira ndimo gusenya inkwi, nkazamukana amazi n'inkwi hejuru n'umwana mu mugongo n'ihene, nkahita njya gushaka ibyo kurya kandi bakarya. Nakuze ngomba kuba responsable w'abana tuvukana bose, ngomba kubamenyera ubuzima bwa buri munsi. Mama kubera agahinda gakabije yiyahuje itabi ryinshi n'inzoga, yari yaradeprime. Byari ibintu bibabaje. Finama yaje no gupfa yishwe n'umubabaro. Hanyuma ku myaka 10 nagerageje kwiyahura, kubera ko nabonaga ubuzima nta kindi cyarengaho. Ngerageza kwiyahura biranga, ndagerageza biranga, ntangira kwiga ukuntu nzica papa. Narakagome gato ku myaka 10, kuko nagiye mu ijamba ncubuhiri ndabwanika buruma, umugoroba ndi bumwice, niwo nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Ndakizwa, ariko abantu batuzaniye ubutumwa bwiza muzababwire bagaruke. Batubwiye agakiza gakiza ibyaha gusa, ntibatubwira ko Yesu yaje no kudukiza ibikomere by'umutima. Nyuma naje gukizwa, sigarana ikibazo cha mama. Nyuma y'imyaka 2 arakizwa, abana tuvukana barakizwa. Mama yaje kuntangaho kimwe mu 10, antwara ku rusengero, nsigane ubu sindasubira mu rugo. Mbana n'abamisiyoneri bari baravuye za Bururi baza kubwiriza mu Kayanza, tubana tushinga amashengero munsi y'ibiti.
kuva ico gihe nyene ntangira ubu missionnaire. Muri 1994 nayatangiye kuba umissionnaire yigenga, hanyuma ndagenda umunyene simpane kuva ico gihe. Nagiye muri mission nyene. Hanyuma ico nagira ngo mbabwire nihute mbihuze no kurongora. Naje kurongora, Imana igiye kumpa umugore, impa umuhererezi utwenga kuwa mbere kugera ku nukuri kose bitunanira kumvikana. Nkajya mubaze se mama wanezerewe niki? Ngewe ntwenga ruko nibagiwe. None wowe uratwenga gusa. Ntiyibaza impamvu ntatwenga, nawe nanjye sinumva impamvu atwenga. Urugo ruratunanira, twese dukorera Imana. Bitunanira kumvikana. Niba hari umuntu ugoye kubana ku isi n'umuntu yakomeretse, umubwira A kumva B. Ico ushaka kuvuga si cyo yumva. Hambwira ko noneho yazana ibintu by'amane nkavuga nti ubusubira nyogokuru niko yarameze nkawe. Okay, akambaza ati umuje gute na nyogokuru wa? Ko byatugoye kugira ngo mwumve uburemere bwabyo. Umwana wa mbere twasamye muri uwo mwaka wa mbere twamusamye nyene tutarumvikana neza. Dukijijwe ntabwo twagwanaga ariko ntitwumvikana. Uwo mwana namusuye wa muhungu wanjye wa mbere, naramusuye aho yiga muri secondaire. Ninjiye mu kigo barambwira ngo uri papa wa Diveni, ngo ufite umuhungu mwiza yitonda, ngo ahora tuje, ngo uwo mwana mwiza. Ninjira mu kigo njya muri kantine ndamugurira, ndamubwira bambwiye kuri umwana mwiza yitonda mu kigo, felicitation. Arambwira ngo papa bakubeshe, ngo ahubwo ngo nta kintu na kimwe kinezera. Nibwo natangiye kumwubakaho ubushuti, tukajyana muri siporo tugakina, kuko namenye ko shagihe yahungabanye, shagihe hari mu nda. We kumbwira ngo ibyakubeho ntibifite ico byagutwaye, byarakigutwaye. Impamvu urugo rwawe rurimo imiyaga rugoye ni bifitanye isano n'inkomoko yawe. Hanyuma nihuse rero naje kujya mu nyigisho z'isanamitima. Niga ko Yesu yaje kudukiza ibikomere by'umutima. Sanga nahaye Yesu umutima wanjye ambabarira ibyaha, ariko ntiyabaye umwami w'amarangamutima yanjye. Sanga mfite ibikomere bitavuwe, ari byo bituma urugo rugenda nabi. Uwo munsi ndabiterura byose uko byakabaye, nemera ico byantwaye, nemera byose, ndabimuzanira Yesu. Ntangira kwitoza kubaho ntatsikamiwe n'amateka y'ibyambayeho. Ntangira kwiga gutwenga. Mbega gutwenga ukuntu biryoha. Nukuri biraryoha. Nta kintu kiryoshe nko gutwenga, ariko uwo munezero ntawo nari mfite. Nagira mbabwire ko bidakirira ijoro rimwe, ntabwo bikirira ijoro rimwe. Umunsi umwe nari ndi mu rusengero, vuba mbona abana bahimbaza kwa kuntu basimbuka basirimba, ngiye nkumva ntaco bimbwiye. Noneho mbaza umwuka ndamubaza se bari abana nibo bafite ikibazo cyangwa ninjye ufite ikibazo? Umwuka arambwira ngo amarangamutima yawe yasigaye ku myaka 3. Hanyuma ubu rero nagiye gushaka umukansara dutoba utwondo kugira ngo menye aho impano yanjye yasigaye. Ubu muri mwe hari abantu bize ubuganga kandi muri ababaje. Ubu muri mwe hari abantu bize iby'ababyeyi bashaka bitari mu mpano zabo. Ukayukora ibintu udakunda nyene kubera ko nyene nta uzi impano yawe, nta wayireze. Umva ibyago bya kabiri tugira rero. Mu rusengero niho hari amahirwe ya kabiri yo kukurera mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri, bakamenya impano zawe hanyuma zigakora. Nuyaburira ni byiteka ryose. Hajya pastor wawe ninde muntu ugufasha mu rugendo rw'agakiza? Ninde muntu yafasha urugo rwawe kugira ngo byibuze rubashe kubaho? Ntangira gukira, ariko gukira nubwo maze imyaka myinshi nkora isanamitima, niga inyigisho z'isanamitima, ndacivumbura mu tuntu dushasha twapfuye. Hari uduserire twinshi twagiye dupfira hose. Yesu atangiye umurimo wo kunkiza, natangiye kumva ubuzima butangiye kuryoha. Hari n'abantu bakunda ku rusengero bitari gukunda umurimo w'Imana, ahubwo ari ubuhungiro bw'ibikomere byabo. Ku rusengero niho hantu honyene biyumva neza. Mbese nk'uwabashira akamaterera hano akaba ariho bibera, byaba ari sawa. Kuko iyo arenze umuryango uri agahinda ke karagaruka.
nagira ngo mubwire inkuru nziza. Yesu ntiyaje gukiza ibyaha gusa, yaje no kuvura imvune z'umutima. Ibyo mbabwiye nibivugika, hari ibindi bitavugika ntavugira hano. Twaciye mu bintu byumye, bibishe, bigoye. Ariko nge nasezeraniye Imana ko buri gikomere cyose naciyemo nzakibyaza umusaruro w'ubwami bw'Imana. Ico Yesu yankijije cyose nzagikirisha abandi. Nashizeho ishirahamwe ry'abantu babuze urubyaro mu Rwanda, bitwaga Kiza Hope Family. Tumaze kubona imiryango 400 itagira abana, kubera ko nzi ingaruka zabaye mu rugo rwacu kubera mama yatinze kubyara. Hanyuma nkora family therapy, dukora ibiterane by'abubatsi ngo binini cyane kubera ko nzi ko urugo rwacu rwari rwubatse nabi, nzi ingaruka zabaye. Imana ni Imana nyiri humure, iduhumuriza mu makuba yacu tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Umugambi mwiza Imana igufiteho ni ukuguhumuriza ukazahumuriza abandi. Nta hantu kure wageze Imana itagukura, ahubwo ukwiye kuyemerera gusa. Mama umva maze imyaka myinshi narabaye mu missioneri, maze kujya mu bihugu 17 simba mpari. Mama rero yaje yarakijijwe, akunda Imana, akorera Imana kuva 89, ariko ntiyigeze abona umuntu amwigisha gukira ibikomere. Icyabaye ni iki rero? Ari mu rusengero, ari muri korale, yikubise hasi, ajya muri koma amezi 3. Hanyuma bakoresha scanner, dukoresha scanner, dusanga yagize kanseri ku bwonko. Muganga arampamagara arambwira ngo mama wawe yishwe n'umubabaro. Bitangiye kubaza, barambwira ngo yaramaze imyaka 6 adasinzira. Nagira ngo mbabwire ntimuzibeshe, ntabwo gukizwa gusa, ntabwo gusenga gusa bivura ibikomere. Ukeneye wagutega amatwi, ukeneye umuntu. Nta muntu n'umwe ku isi adakeneye urutugu aririraho. Imana irabizi ko umuntu agizwe no kwibesha 70%. Fata 70% ugerekeho amosha ya Satani. Amosha ya Satani wagerekeho ibigeragezo waciyemo, ibigeragezo bigerekeho ibikomere, ibikomere ubigerekeho ubumenyi buke, umuntu asigara ari kangahe? Imana kuko izi ko umuntu aremanye intege nke. Nyuma ya Mose hari Yosuwa, nyuma ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Yesu hari intumwa, nyuma ya Paulo hari Timoteyo, nyuma ya Yesu hari abashumba, igitorero hari abashumba. Imana irabizi ko umuntu babiri barutumwe, umwe yaguye undi nawe aramubyutsa. Gusa umuco wacu ntutwemerera kuvugisha ukuri, utubwira kubibika, ukabibika. Reka mbabwire ibintu bibiri nsorejeho. Ibikomere bitavuwe bizagaruka byahindutse ingwara. Abantu benshi badevelopye kanseri, bagwaye diabete, bagwaye umutwe udakira, ntibasinzira. Abandi bananiwe gukora kubera ibikomere babitse mu mitima yabo. Siyanse yemera ko 50% y'ingwara abantu bagwaye zifitanye isano n'umubabaro. Twebwe mu Rwanda kuri ubu ibitaro bimwe gusa by'Indera bakira abantu 3,000 buri kwezi basaze. Kubera iki? U Rwanda rwaciye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu batunze amateka aremereye. Ibyakubayeho bifite ico byagutwaye, nutemerera Yesu ngo abigukize ugakomeza kubibika, bizakugiraho ingaruka. Icya kabiri, ibikomere bitavuwe bituma umuntu akora ibyaha. Akunda Imana akajya yumva akeneye nka affection akayishakira hadakwiriye, cyangwa se akumva akanga Imana, akanga n'abashumba n'abantu bose kubera ko nyene hari ahantu havoma si heza. Naga mbabwire ko Yesu yaduhindurira ububiko, hari ukuntu yabigenza bikagenda neza. Niba hari igikomere kibi kibaho, ni igikomere cyo gutabwa. Iyo umuntu yatawe atabandi, hari umuntu ukubwira ngo mbese umubabaza agahita gusiba no muri telefone, kandi imbaraga akoresheje agusiba yagukubita n'urushi. Iyo umuntu yatawe atabandi, mwibuke ko wenda bari baravyaye abahungu 3 wanyu bashaka umukobwa, uhita uvuka uri umuhungu nanone, nyene ntibakwishimira. Wavukanye n'abantu barebare uri mugufi uratawe, cyangwa se wavukanye n'abantu bari finyore cyane mu maso, wewe uvuka udashimishije. Hari igihe babaza ngo hajye ngo umwana n'uwa hano. Ukavukana n'abana bazi ubwenge mu ishure, wewe wari ukwinginga.
bakavuga ngo ariko wagicucu wowe bizagereza. Ayo magambo bakubwira akagenda agutsikamira. Iyo umuntu yatawe atabandi. Mperuka kurara ahantu Nyamagabe ndi mu giterane, ndara muri famille menya ko hari inka, ndazikunda nubwo ntagize amahirwe yo kuzitunga. Hanyuma njya kuganiriza inka. Mwari muzi ko inyamaswa zumva icyo zambuwe n'uburenganzira bwo kuvuga, ariko kumva ko zirumva. Mbwira inka ukuntu ifite amaso meza, nyibwira ukuntu ifite ubwoya bwiza, ndayibwira ndayagaza, mbona iratwawe, mfite amafoto hari, iraryoherwa bya hatari. Ndavuga ibi bintu n'ibinka zibikenera, abantu babikenera ku kiye kigero. None ibintu inka zikunda mwebwe mwarabibuze, ni hehe mutagira umujinya? Iyo umuntu yatawe atabandi, umuntu wese akenera kwakirwa no kwemegwa no guhabwa agaciro n'umutekano no kubaho mu bwisanzure. Iyo utabihawe ntuzabiha umwana wawe. Reka nkubwize ukuri, ibintu byose utahawe mu bubiko bwawe bitarimo ntuzabiha undi. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko ibyo mugenzi wawe adafite rero, ibyo afite byiza uzabibyaza umusaruro, ariko ibyo adafite wige kubimubibamo nk'imbuto, uzagera igihe uyisarura. Hari ibintu twabonye na madame atazi gukora, ndabimwigisha tudashwanye, ubu abikora neza kundusha. Ngewe ndabizi ko wabimwigisha akagera igihe akabimenya, kuko nta muntu umenya ibintu byose. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.